Ah, non sto back live? Sì, no, ci scrive chiedo. Sei sempre di Minuto livello. continua che prueba ng individual di participante con number 4 din kategoria Alessia Garcia. Alessia Garcia, tiene 9 años de edad, su instructor da Willem Werleman, ejemplar guardamonte de Niña Bonita de Guadalupe de modalidad paso fino, su rancho da Rancho Monte Azul. Tu cosa back? Tu cosa back? Camera tu cosa back? Shit, non so cosa fai. Questo set sa che back out. Tu sai che devo andare. De categoría Amazonas Infantil 9 Paches Lungaña y último participante de categoría Alessia García. Tenemos la Niña Bonita de Guadalupe de modalidad paso fino. Como se acabó. Ya no quería conectar y se queda un poco más por contra. Vamos a ver el flash eso. Ah, pensei no. Ela conectar e